Агай, аалам кантип жаралган? Бұл сұрауға жооп бериш үчүн бүткүл бүгүнкү күндөгү адамзаттын илими, бүгүнкү күнгө чейин табылган адамзаттын илими, тапкан адамзат жетишкен акыркы технологиялык эң алдыңкы жеткен илимдерден муну айтып бере албайт. Айтып бере албайт. Бирок алам деген сөз, адам деген сөз айтылып келет. Жер бетинде бир гана улуу жомок бар. Улуу жомок деген, аны үчүн жомок деген сөздү түшүнүш керек. Жомок деген үч сөздөн турат. Биринчиси жо, экинчиси ма, үчүнчүсү ак. Адамдар жого, душман, каршы. Же болбосо адамдын өмүрүнө каршы келген ошондой нерсе. Ошо жоону маада адамзат мага зарып. Ошо ааламдын башталышы ошол башат болуп ошо ма болуп турат. Ак түбөлүк өмүрдү, өлбөстүктү, түбөлүктү кармап турган жаңгыз өмүрдүн түбөлүк булак болуп чыгып турган, бар болуп туруу абалы түшүнүлгөн сөз ак. Ошо үч сөздү кошкондо жо дейт, ма дейт, ак дейт, жомак дейт. Ошон үчүн Манас бул жердеги адамзат жөнүндө, ааламдын жаралышы жөнүндөгү улуу сөз болуп эсептелет. Улуу сөз болуп. Ошон үчүн Манастын өзүндө айтылат. Акындын баарын эмес тандалганын, ааламдын улуу сөзү тандайт аны. Акындын баарын эмес тандалганын, ааламдын улуу сөзү тандайт аны. Анткени манасчылардан өткөн улуу сөздү айткан акындар дер үстүндө жок. Эми ошол аалам деп атпайбы? Ошону айтып атат. Манастын өзүндө айтылып атат. Асман жер чеги ажырап, бөлүнө элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып, көрүнө элек кездеги. Улуу Манас нур болуп, ал муздактан мурда эле, ааламдын чындык сөзү, руху ээси. Дин илимдериндеги дин терминдери боюнча карап көрсөң, Менделеевдин таблицасындагы ошол акыркы жеткен бүгүнкү күндө илимий техникалык прогресстин эң акыркы жеткен чеги менен караганда дагы бул мен айткан сөздөрдү чечип айта албайсың. Муну Манас сөз өзү гана ачып бере алат. Манас сөз гана өзү ачып бере алат. Ошон үчүн аалам жөнүндөгү түшүнүк, адам жөнүндөгү түшүнүк. Ошо аалам жаралганда жанагы мезгил сабактары китеби саруу жылдызынан, муну физика илиминде Сирус деп коет. Кыргыз Сарус деп айткан, кыргыз түбүн айтып атат. Алар Сирус деп ал илимий терминге киргизет, кыргыз түбүн айтып атат, Сарус деген. Себеби са деген сөз өмүр тынчтык деген сөз. Ар деген ар намыс. Дайыма Кудайдын арында намыс да, ошону са дейт, ар дейт. Ошол уз жоктон барды жаратып турган. Жоктон барды жаратып турган. Кудайдын изи башталыштагы. Ошол са, ар, уз, жылдыз деп. Жылдыз деген айтылат сөз. Көктө жылдыз көп, жерде кыргыз көп дейт. Жылдыз деген ошол саруудан, са өмүр тынчтык. Көрдүңбү? Ар намыс деген ар деген сөз. Ошол уз болуп, ошол көктөн жерге Кудайдын изи жылып келди. Жер энеге ошол жылды, из деген сөз. Кудайдын изи жылдыз. Ошону жылдыз деп айтат. Эми ошол ааламдын жаралышы жөнүндө ошо сары жылдызынан атланттардын убагында ошол жакта көтөрүлүп кеткен атланттардын ориясы болгон Шайдабут ата ошол жанагы Атамгүлгө келген мезгил сабактары китеби боюнча бизден миллион жыл, бери жагы 400.000 жыл мурда жерде жашап, ошого көтөрүлүп келишкен экен. Ошол жерде күнөөгө баткандан кийин ошол сары жылдызынан бүгүн бизге маалымат берип атат. Ошол китепте ушул ааламдын жаралышы жөнүндө, аалам кантип жаралган жөнүндө,
Ananı Manas'ta yönün Manas'ta dağı, Manas'ta dağı, Manas eposunda dağı alamның jaralışı jönünde okumuştay malumatları var. Ağamani verip koyup atpayız. Bugün adamzat dünya paraz bolup öyle kim akçanı köp oşa beylike jetip kim beylike jetse kayran oşa akçanı özdörüp tap adamzatты kulçuluk kap kelgen nerseler menen hareketlenip жүрөбүz. Tüyüşük üstüne tüyüşük tartıp öyle. Biz eger alamdık dengelдің küçü, kudretli, alamdın özünü östürüp turgan güç adam ekenini tanıganımızda biz. Anda boluptu jeribetinde oşolu mamleketler al joyulmak. Dinler joyulmak. Bunu menen joyu menen antkeni alamdı jaratıp atkanda oşa Kur'an'dan özünde turat, Biblia'da turat, ve Krishna Buddha iliminde turat oşol. Oşonda jaratat oşol adegende oşol birinci yerge yığılıp perişteler tap kelip atat. Anan günöge atkandan keyin anan Atlantlar kelip atat. Boyu 70 metrege çeyin jetken. Alar günöge atkandan keyin oşondan keyin adam atağı öneni jaratıp atat. Adam atağı öneni jaratkanda özüme okşaştırıp da atat. Özüme okşaştırıp, özüm beynemi okşaştırıp ben adam jaratayın da atpayım. Görüngör mü? Adam degen al janağı din kiteplerinde toprak, beşte toprak, ılayda okutkan nerse emes. Je olmasa bizim bugünkü gündögü Charles Darwin'in teoriyası boyunca adamdı maymıldan jaratıp atpayıp anda emes. Antkeni Kırgızlar watabiret. Oşo Manas uluu sözde, Manas uluu söz. Uluu söz degen alamdın bütünde sırrını açkan, sözden turgan uluuluk degeni düşündüröt. Oşonda adam bol kız oldum, gözlerinde batalar aytılat. Oşonda toprak bol, ılay bol balam kızım, maymıl bol balam kızım, onda bata bergen yok. A degende alam yaratılgan, oşo yaratılgan alamga yaratkanda teğir Allah oşo dämin salıp atat. Oşonda ağadan däm bolup, adam bolup atat. Bunu men aytıp atkan jersedim, bugün yerene adamzat yereneni kıyratıp bütüre turgan boldu. Nafsisinden, nafsi degen oşon altındı bayı olam, nefti bilen bayı olam, ana mına ulut gana bayı, mına adam gana bayıttan bugün oşo kıyırığa gelip atağız biz. Oşon üçün alam jaralışında, alam da oşonda aytı otat. Oşol mezgil sabakta, oşol tün koyun, tün çık, al mustak bolup atat. Al mustak degen bir al, energiya, kuat, güç. Gördün mü? Buz. Tüm karanlıkta mingdegen gradusda soğuk bulup eken. Ayerda nur yok, gün yok da. Oşol tak bolup, tak degen, to degen manana. Muz bolup, al muzdak bolup turgan wagtda oşonda tünde ak gelet eken. Cış karangında tünde ak geletken, ak oşol nur bolup, kançamın graduslarda nur bolup, oşol alanın jargı bolup geletken, oşonu Kırgız tünde ak degende Kırgız tündük dep aytadiken. Anan oşol ak jerge anan tüşöt eken, oşonu tüştü vakta al ak adam eken. Gördün mü? Tünde ak bul alam eken. Oşonu Kırgız tündük dep aytatken, oşonu tüştük dep aytkan. Ak jerge tüşkenden keyin oşo tünde alamdan gelgen ak jer betinde beylik kılıp çık iş degen söz al Vostok degen söz emesken çık iş başladı eken jerde. Oşon üçün Kırgız gana aytatkan işen dep. İşen degen ol orça vera degen söz emes. İşen degen, iman degen bizim baldakiler okutat, anday söz emes. İşen degen, bu İslam degen düşünürüz de anday söz emes. İş, orça rabota, an, gökten gelgen, bütünde yerdeki sözlerden barca çoğaltıp gelgende, oşol sözlerden niyeyse an, ün bolup gökten gelip atat. Gördün mü? Oşonu çıkış deydiken, anan oşonu işti çıkarıp jaratkanan onun bağlı olup etip iş kılış geç. Onun bağ et işte batıştı aytadıken. Alamdın jaralışı Manas ilimde, Manas sözde
Men kıskası öyle aytam, uşintip baştalan. Oşon üçün dağı aytılap aytam. Asman yer çeki ajırap, bölünelek kezdegi, ay gün yıldız jaralıp, görünelek kezdegi, ulu manas nur olup, almuzdakta murdele, alamdın çındığı sözü, ruhu yeğisi olup oda. Alam uşintip baştalı oda. Oşintip, a degenden alam yaratılıp, oşol alam yaratılganga, oşol bütünдөй yaratılganga, bul jerde jer enerjisinde emes, bütünдөй Allah'ın planetalar jönünde söz götürüyor. A degen yaratılganga, kuvat bolup, güç bolup, akıl saң sezim, ruh bolup, adamdı yaratkan eken. Adam degen oşo baştalış. Dam. Hazır dele kırgızlar bu sözü koltuğuna Kuvat bolup. Hazır dele bala çaka oğurup kalsa moldaka gelip balama dam salıp koyçu balam oğurup ota, sırkola ota hazır dele. Oşol yaratkan, oşol adam ota yaratkanda özünün damin salıp yaratkan eken. Oşol üçün yevursu topraktan sırtımızdı, denevizdi topraktan jalgap, içimizge damin salıp jar kılıp, oşon üçün kırgız bugünkü gün üçün Allah jalgasın, Kuday jalgasın, Tengri jalgasın, Tengri jarı olsun, Kuday jarı olsun dep aytıp kelebиz. Bul sözdün manaсын düşüne alбай atабыз. Muna oşentip alam adamzatın jaralışın başatı manas ilim arkılı, manas ulu söz arkılı ona çeçilip, başka ilim çeçip aytıp bere albaydı. Al jönünde oşol mezgil sabaklarında öte jiş malumatlar var. Oşo mezgil sabaklarında aytılgan anan oşentip birinci perişteler jerge eğe olup kelgen. Alar olup ketti. Andan keyin perişlerden keyin jer milyardta yıllar eğen kalıptır. Anan jerdi işke salışını periler gelet. Jer anan katı uktap kalgan eken. Oşo jerdi oygotup, oşo jerdi. Oşo alamdın, oşo yaratkandın erkine layıktaş üçün periler kızmat kılıp, periler başka planetalardan, başka galaktikalardan gelgen eken. Anan keyin anan Atlantar jaralıp atpayбы. Oşol wagtda, oşol periler gelgen wagtda jer betinde toprak bolgon emes eken. Oşol jer bütünde kaalap janagı almustak eğrip atpayбы. Gün tünde ak gelip, tündük degen söz çıkıp atpayбы. Oşo 1000 degen gradusda tünde ak nur gelip atat da eritip, bütünde gölküp suw jatkanda, anan oşondan keyin jerge anan keyin oşol denelүүлөрdü jerge eğe kılıp yaratış üçün anan oşodon anan keyin göktön jana ilimde oşol manas ilimde Semetay ata Samançı özegini karmap turgan özök nur eken. Özök nur eken. An üçün özök nur degen üçün özök degen kim? Eki sözdön turan. Birinci öz, ekinci ak. Akta öz bolu. Aktın özü bolu. Özünde ak bolup turu. Je oşo yerden bütünдөй Samançı jolu galaktikasından turgan 41 galaktika var eken. Oşo galaktikadagı yaşaoçu aң sezimçi birinci jerdin özünün atı tör eken. Tör degen 5 degen söz. Jer degesin jer degen. Jıl sayın jeringdi azık napsınga gerektiğini barın bere verişini öseken. O bir tör. Oşon üçün kırgız gana adam bala жаңы dünyaya gelgende törödü dep 6000'den aşk dil bolgan kırgız gana aytat eken törödü. Tör bul 5, tördün e'si gelsin dep. Gördün mü? Oşentip adamdın jaralыşı üçün Semetay atadan gökten an gelet eken. Eki söz men aytып an gelet deyt, kebir жерinde ün gelet deyt. Oşol an, oşol ün, oşol adamzat jerde oşon üçün kırgız aytat, işen dep aytat. İş oşol an, oşol gökten gelgen programa. Oşo Kur'an'da aytılıp atkan bar jogu, Bibliya, Krishna, Buddha, Ved'de aytılıp atkandan bar jogu an bolup oşo paygambarlarga gökten sezimine düşüp anan o kitaplar yazılgan eken. Oşol jönündegi malumat berip atat. Görüңөрбү? O Kırgızda oşol ene degen sözde bar jogu turat. Antkeni oşol Kırgızda ene degen söz oşo an dep andın e'si. Oşol balanın, oşol törölgen kızdın e'si
al an bolup sen içinden çıkıp atar. Süyünçü, süy kimdi? Andı. Ançını süy, ünçünü. Ya Kuday'dı senin içinden çıkan Kuday'dı süydüğünle mani. Anını korkup ketip, çoşup ketip, başka deştiğinde bularga öte terengden versek, bana bu bütünde dinlerden ilimiz yetmey atkan çındıkları. Bugünkü adamzatın sayasatları jetpey atkan, yer betinde tüölük beyişti, tüölük yerdi beyiştin atı özü tör bolğan eken. Tördün eyesi, törödü de aytmay, törgö yeğeli de otmay. Oşonu ornatkan, oşonun eyesi bolğan, oşo programanı, uşu sözleri akıl es aң sezimizde Kırgızlar gana karmap turadi eken. Akıl esti aң sezim sen göre albaysın. Akıl esti oydu sen karmay albaysın. Al bu mümkün emes. Al bir yerge turbakan, biroq alamды karmap turgan, Kudayдын nurdan turgan güçleri. Oşon üçün Kırgızlar nur elde oşon aytıp atpayбы. Nur elde. Anam başka elde toprak elde odat. Anı manisi çeçelmeyecek. Ankenip yerdikke ye kılıp birinci nur kılıp periştelerdi keltirin. Alarda dene bolğan emes. Alar ün süylegen emes. Alarda ün bolboğun. Alarga an gelgen emes. Alar günöge batkandan keyin yerde gerek yerge yeğilik kılışı yerde aytıp atam. Törge yeğilik kılışı üçün ün gerek eken onan an ün ana semet hayatta arkılı yerge ün gel onan toprak jaralıp oşo topraktan jalganyp adam ata owen oşodan jalganyp atpayбы.